Kador barshnong Thadmuthlong C Phramer haka khatwei drek rempang kala pendapat ba balapoi ki prize khalai nusip ne loki draw na ke bentaban shnai ke community hall ka shnong kaban pen khalai haka khatsan trek rempang ka tiket ka long shi spa tingka bat ki prize ki kenthop first prize Tata 16 wheeler truck, second prize Roxx, third prize Bolero Bifo, fourth prize Bolero Pickup Max City, fifth prize Alto K10, sixth prize Scooty, seventh prize Scooty, eighth prize Scooty, ninth prize Scooty. Uwahe shnong ma balentang ula pentip baha ka jingya day bat ka first prize ka khalai nasib ka diga trong kino ki bapom ki la ban wan shem ka khusnam da ka song pisa ka basa pholak tingka ni da ka truck henry don kam ban ajing tip shaki borshnong knang ban la ban penbiang yi ki jing don kam shua ka shitarik leber ka badai ka sngi ban IT ya ki prize la ru ban thiet iki ticket online da ka ba phone hau number prasau iwesan not iwe lai ar khandai nyo Ndriu not khandai ar sau khandai sau khandai lai ndriu nyo lai ar sau not pra kat banakal yang isu chang kapten VDP ula pentip baka pool price Housie hakamet khatsan trik rempang kan long khatsan lang ha ka baka wei ka tiket kan long ar hajar tingka kat kum ka jing bentai ki price ka first house sanla, second house laila, third house arla, fourth house iwei point sanla, fifth house shila ki jolly 5 ki corner bat line kan long sanpho hajar ka wei Uma F Sari President VDP ula kerpat iki paj ba ban kershan ya ka jingtmu babha jong ka shnong da ka bathiet iki tiket bat ru ban wan syakafit ka ban long ha ka khatsau tarik bat khatsan tarik rempang Hijing ito ni ka price tada pan baj e wa ilok ka pam yaka tiye uchim da ka poisa kam wa so phaulang teletok ka kwa gi uchim da ka trok tiye wow pentip idang laipor tiyok gi wo chim hak tegesngi wa iusam ni hak citarik umnai mas tekerpat di kilok kejor wow pentip idang laipor kwa pentip cepi wa hagani khasan terik daw emle ki Housie daw penkley ki Housie kawa arjar citiket ka price pool yang ka mangi khasan lak ya ka first price yang ka to sanlak ka full house to sanlak ke second one lelak ke third house one arlak ke waso one silak sanpau ke wasan silak tegi line one ya borok gilan di jolly 5 adu di corner di middle line di top line bagi bottom line borok kita mangi sanpau jar each kerpat di kilo kejur na ho ke fet o wan ni yong ni benai na ke kaso derik adu kasan da gani ko fet wo pengklei ya gani ki kari de kerpat di kilok sia bhaya wan sia gani ko fet yong i de burom akhmat wasbun yong pi sia bhaya kre lang i ya im lang i em ni ye yo nong ni ko fet le pendap i ka i wakam wa datmu i khmat pendap i kamram yong pajba kat kam pajba wa thet ki gani ko lgadro ni san ni ngeleng yong chnong kam ko committee chnong bo em gnu ke jing suba da yok ilok la yok akor brom doi ter ni le